Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mboneshakure. Turi kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Byamaze kumenyekana abasirikare bakomeye baguye mu gitero cy'indege za FARDC cyagabwe mu Rubaya maze kigahitana Lieutenant Colonel Wiringoma. Bose bamaze kumenyekana. Hamaze kumenyekana urutonde rw'abasirikare ndetse n'amazina yabo. Muri kano kanya nibyo ngiye kubagezaho. Ngiye kubabwira abasirikare bakomeye umwe kuri umwe ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane baguye mu bitero bya drone mu gace ka Rubaya. Wamenyekanye cyane ni Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko harimo abandi basirikare bakomeye baguye muri kiriya gitero. Amazina yabo yose ndayafite muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turerekeza ku rubuga rw'intambara. Ibintu byahinduye isura. Intare za Sarambwe zirimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Ibice byinshi cyane intare za Sarambwe zirimo kubyisubiza. Amakuru dufite aremeza ko imirwano ikomeye cyane muri kano kanya irimo kubera mu gace ka Kazinga. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo bamerewe nabi cyane. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri Kongo. Amakuru dufite nuko kw'igenekerezo rya 24 General Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yongeye kohereza amabatayo 3 y'igisirikare cy'u Burundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. N'abasirikare bagiye muri Kivu y'Epfo. Hari amakuru yizewe yemeza yuko barimo kwisuganyiriza mu gace ka Baraka ndetse Kongo barimo gutegura imirwano ikomeye cyane. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda amakuru n'ibiganiro mbagezaho, nimunyemerere aya makuru yacu tuyahere ku nkuru ikomeye cyane. Kw'igenekerezo rya 23, igenekerezo rya 24 ndetse n'igenekerezo rya 25 hari imirwano ikomeye cyane yabereye muri Masisi. Ibitero by'indege za FARDC byibasiye cyane abarwanyi ba M23. Inkuru yamenyekanye cyane ni inkuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu nguyu yari umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Kw'igenekerezo rya 24 nibwo inkuru zabaye kimomo ko General Sultani Makenga ndetse n'abandi basirikare bakomeye barashweho n'indege za drone za FARDC. Icyo gihe amakuru amwe namwe yavugaga yuko General Makenga nawe yaba yaraguye muri biriya bitero. Ntabwo ari byo rwose. General Makenga ni muzima. Amakuru dufite yizewe arerekana ko hari abasirikare bakomeye baguye muri kiriya gitero, ariko General Makenga we ni muzima. Kw'ikubitiro umuntu wa mbere wamenyekanye ko yaguye muri biriya bitero ni Lieutenant Colonel Wiringoma. We rwose yarapfuye. Ni ibitero byagabwe na za drone z'igisirikare cya Kongo mu gace ka teritwari ya Masisi, neza hafi y'agace ka Rubaya. Abasirikare bakomeye ba M23 bari baragiye muri kariya gace gukurikirana urugamba. Ni mu gihe FARDC yari yakamejeje irimo kwigarurira ibice byinshi cyane muri Masisi.
uko byagenze rero kugira ngo FARDC irase Liyetona Koloneli Wiringoma ntabwo ndi bubigarukeho rwose, twarabisobanuye kenshi ndetse nababwiye ingene ibintu byagenze kugira ngo kiriya gitero kigabwe kuri bariya basirikare. Muri kano kanya ndagira ngo tugaruke ku nkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana muri kano kanya. Hari amazina y'abasirikare bakomeye yamaze kumenyekana, byemezwa neza ko baguye muri kiriya gitero. Nyuma ya Liyetona Koloneli Wiringoma hari abandi bantu barenga 10 baguye muri kiriya gitero. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo byamaze kwandika amazina ya bano bantu, ndetse amasoko yanjye muri M23 nayo yamaze kunyemerera rwose ko abantu benshi cyane baguye muri kiriya gitero. Ngaba rero abantu bakomeye cyane baguye muri kiriya gitero cyagabwe na FARDC mu rukerera rw'igenekerezo rya 24. Umuntu wa mbere waguye muri biriya bitero ni Liyetona Koloneli Wiringoma. Amakuru yizewe yemeza yuko yahise yitaba Imana mu gace ka Rubaya. Umuntu wa kabiri witabye Imana ni Eric Kazungu. Uyu nguyu ni uwari ukuriye abashinzwe umutekano wa Generali Makenga. Umurinzi ukomeye cyane wa Generali Sultani Makenga yaguye muri kiriya gitero, yitwa Eric Kazungu. Byamaze kumenyekana rwose ko Eric Kazungu yaguye muri kiriya gitero cya FARDC. Amakuru kandi yamaze kumenyekana aremeza ko Major Pascal, uyu nguyu n'ushinzwe umutekano wa Koloneli Nzenze. Amakuru yizewe aremeza ko Major Pascal uyu nguyu nawe yamaze kugwa muri kiriya gitero. Amakuru kandi arerekana ko Koloneli Safari nawe yaguye muri kiriya gitero. Amakuru yerekana neza ko uyu Koloneli Safari yari yungirije Koloneli Imani Nzenze. Koloneli Safari nawe yaguye muri biriya bitero. Amakuru kandi arerekana ko uwari ushinzwe umutekano wa guverineri uyu nguyu nawe yaguye muri biriya bitero, ndetse hari n'abandi bantu 5 b'abategetsi bakomeye nabo ngo baguye muri biriya bitero. Aya makuru kandi yemeza ko umuvandimwe wa Generali Makenga nawe yakomeretse mu buryo bukomeye. Ntabwo yapfuye, ahubwo ngo yarakomeretse mu buryo bukomeye. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo byamaze kwandika aya makuru, ndetse amasoko yanjye nayo aravuga yuko ibingibi ari byo rwose. Wari ushinzwe umutekano wa Generali Makenga witwa Eric Kazungu yarapfuye. Major Pascal uyu nguyu yarajejwe umutekano wa Imani Nzenze nawe yarapfuye. Koloneli Safari yarapfuye. Abari bashinzwe umutekano wa guverineri ndetse n'abandi bategetsi nabo barapfuye. Umuvandimwe wa Generali Makenga nawe yararashwe arakomereka. Aya niyo makuru amaze kumenyekana kugeza ubu. Biravugwa yuko ibiziga bimwe bimwe bitari byaboneka, ndetse ko ibindi byangiritse mu buryo bukomeye. Aya ni amakuru rero arimo kongeraho, kandi bigaragara yuko abaguye muri biriya bitero ari benshi. Muri kano kanya rero imirwano ikomeye cyane yo irimo kubica bigacika muri Masisi. Intare za Sarambwe zirimo kwesurana n'igisirikare cya Kongo. Intare za Sarambwe zirimo kwisubiza ibice byinshi. Muri kano kanya turimo kuvugana, urugamba rwambikanye. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba M23 barimo kwisubiza ibice byinshi cyane bari barambuwe na FARDC. Ndasubiramwo, muri kano kanya turimo kuvugana, intare za Sarambwe zarakaye. Intare za Sarambwe zirimo kwisubiza bimwe mu bice bikomeye bari barambuwe na FARDC n'abazarendo.
ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice bitandukanye, ni muri teritwari ya Masisi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 26 imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Masisi. Abarwanyi ba M23 bamaze kwisubiza za lokalite nyinshi, bamaze kwisubiza agace ka Ruke, bamaze kwisubiza agace ka Kasenyi, agace ka Katobotobo nako bano barwanyi bamaze kukisubiza. Amakuru yihuta cyane arimo kongeraho aremeza ko imirwano yamaze kugera mu gace ka Kazinga. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kazinga, ndetse abaturage benshi cyane bataye izabo. Muri kano gace ka Kazinga intare za Sarambwe naho zirashaka kuhisubiza. Biribonekeza rero ko imirwano irimo kubica bigacika. Mu gatondo k'irigenekerezo abasirikare benshi ba Kongo n'abazarendo baguye mu gace ka Kasenyi, ndetse amakuru yandi aravuga yuko imodoka z'igisirikare cya Kongo zacakiriwe mu gace ka Katobotobo. Biribonekeza rero ko urugamba rukomeye, ndetse intare za Sarambwe zamaramaje zirashaka kwisubiza ibice byose zambuwe na FARDC. Mu mirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi irimo kubera muri Masisi, abazarendo na FARDC bari barafashe ibice byinshi, ndetse muri iyi minsi ishize byagaragaraga yuko intare za Sarambwe zirimo gutsindwa urugamba. Kuri iyi nshuro rero ibintu byahinduye isura. M23 irimo gusubiza inyuma FARDC, ndetse irimo kwisubiza ibice byinshi cyane yari yarambuwe n'igisirikare cya Kongo n'abazarendo. Muri iyi mirwano yabaye mu cyumweru gishize, abasirikare ba Kongo bari barimo kwigamba ko bafashe agace ka Mahanga. Abasirikare ba Kongo kandi bigambaga yuko bafashe agace ka Kazinga ndetse na Ndete. Amakuru kandi akemeza yuko ibice byinshi cyane muri segiteri ya Osobanyungu byari byarigaruriwe na FARDC n'abazarendo. Kuri ubu ngubu rero ibintu byahinduye isura. Amakuru mfite aremeza ko intare za Sarambwe zirimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Ibimenyesha amakuru bikomeye muri Kongo nabyo byatangiye kwandika ko intare za Sarambwe zirimo guhondagura FARDC, ndetse ko zirimo kwisubiza ibice by'ingenzi. Abamenyesha amakuru bakomeye barimo Steve Wembi, barimo Daniel Micombero, barimo Stanislas Bujakera, ndetse n'abandi bakorera muri Kongo, bose baremeza ko intare za Sarambwe zamaze kwisubiza ibice bikomeye cyane muri Masisi. Ni nyuma yaho igisirikare cya Kongo cyari cyaratangije ibitero bikomeye cyane by'indege. Amakuru dufite nuko indege za FARDC arizo zagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma intare za Sarambwe zitakaza ibice byinshi. Kuri ubu rero ibintu byahindutse. Intare za Sarambwe nazo zirimo kwisubiza bino bice, ni mu mirwano karundura irimo kubera muri teritwari ya Masisi. Ndababwiza ukuri ko urugamba rwambikanye. Imirwano irimo kubera muri Masisi iteye ubwoba. Nyuma y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, biribonekeza ko intare za Sarambwe zirimo kurwana mu buryo budasanzwe, ndetse intare za Sarambwe zirimo gusya zitanzitse. Intare za Sarambwe zirimo gutanga isomo rikomeye, ndetse abasirikare ba Kongo batangiye gukizwa n'amaguru. FARDC n'abazarendo batangiye kuyabangira ingata, barimo kwirukanka bahunga urugamba. Muri kano kanya turimo kuvugana, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Kazinga. Ni agace kamaze iminsi karimo kugenzurwa na FARDC n'abazarendo. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Ibitwaro biremereye cyane birimo gukoreshwa muri iyi ntambara irimo kubera muri Masisi.
Amakuru twamenye aremeza ko intare za Sarambwe nazo zirimo gukoresha intwaro zikomeye. Iyi mirwano rero yatumye abaturage bata izabo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 26, imirongo miremire y'abaturage barimo guhunga imirwano yagaragaye mu bice bya teritwari ya Masisi. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku aravuga yuko intambara yahinduye isura. Mu minsi ishize FARDC niyo yari ifite ingufu, ariko kuri uyu munsi biribonekeza ko intare za Sarambwe noneho zagarukanye morale yo ku rwego rwo hejuru, aho zirimo guhondagura FARDC n'abazarendo. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye wo kurwana. Nyuma y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, intare za Sarambwe zahisemo kurwana mu buryo bukomeye. Amasoko yanjye aremeza ko imirwano irimo kubera muri Masisi irongowe na Generali Gaceri. Generali Gaceri arimo gusya atanzitse. Uyu mujenerali byavugwaga yuko yaba yararasiwe mu gace ka Rubaya, ariko amasoko yanjye aremeza ko uyu mujenerali ari urongoye imirwano ikomeye irimo kubera mu bice bya teritwari ya Masisi. Ntabwo byoroshye rero, urugamba rwambikanye. Intare za Sarambwe zirimo gushushubikana FARDC, ndetse zino ntare za Sarambwe zirashaka kwisubiza ibice byose bambuwe na FARDC n'abazarendo. Nshuti banywanyi bacu, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku rugendo rukomeye cyane rwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni urugendo yagiriye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibiganiro bikomeye cyane Perezida Tshisekedi yagiranye na Emmanuel Macron byerekanye neza ko Abafaransa bamaze gufata uruhande, ndetse Abafaransa bemereye Tshisekedi ko bagiye kumufasha ibishoboka byose. Amakuru dufite aremeza neza ko Emmanuel Macron yemeye gutanga intwaro ku gihugu cya Kongo, ndetse amakuru aremeza yuko hari ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare Abafaransa barimo kugirana n'igihugu cya Kongo. Ndetse Emmanuel Macron akaba yemereye Tshisekedi ko bagiye gukora ibishoboka byose maze akamufasha gutsinda intambara arimo kurwana mu burasirazuba bw'igihugu. Mu biganiro Perezida Tshisekedi yagiranye na Macron, bongeye kunebagura cyane igihugu cy'u Rwanda. Bongeye kuvuga u Rwanda rwose bararuvuga, bavuga yuko ngo rurimo guhonyanga amasezerano y'amahoro, ndetse bavuga yuko ngo u Rwanda rutarimo kubahiriza amasezerano ya Washington. Igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Kongo bongeye kuvuga ko ngo u Rwanda rufasha abarwanyi ba M23, ndetse bavuga yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bakiri ku butaka bwa Kongo. Igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Kongo bavuze u Rwanda Kongo rurimo gufasha abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse bavuga yuko ngo u Rwanda rwabatengushye. Ibi byose rero Tshisekedi yabikoze ari nko kujya kurega u Rwanda i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Tshisekedi ntacyo atakoze kugira ngo anebagure cyane igihugu cy'u Rwanda, ndetse yerekane ko ngo aricyo kirimo guteza ibibazo muri Kongo. Nyamara u Rwanda rwerekanye inshuro nyinshi ko ibibazo bya Kongo ari ibibazo by'abakongomani ubwabo, ndetse u Rwanda rwerekana ko ibibazo bya Kongo byatewe n'imiyoborere mibi ya Kongo, ndetse no kuba Kongo irimo gufasha FDLR. Ikintu cyagaragaye muri bino biganiro byabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa nuko Tshisekedi arimo kureshya ibihugu bikomeye kugira ngo bijye ku ruhande rwiwe. Perezida Tshisekedi arimo gutanga amabuye y'agaciro ku bihugu bikomeye kugira ngo nabyo bimushyigikire maze bimufashe kurwana intambara. Icyo nababwira nuko intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo.
abibwiraga yuko agahenge kazagerwaho rwose nari narabakuriye inzira ku murima. Nyuma rero y'aho Tshisekedi avuye i Paris mu Bufaransa, nimwitege intambara ikomeye, kuko Abafaransa nabo bamaze kwinjira muri iyi ntambara, noneho bari ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse biyemeje gufasha Tshisekedi kugira ngo atsinde iyi ntambara arimo kurwana mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe rero tukirimo kuvuga ku gihugu cy'Ubufaransa, ndabamenyesha ko ibihugu bikomeye nabyo byamaze kwinjira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu bikomeye byo mu karere k'ibiyaga binini, ibihugu birimo Tanzania, ibihugu kandi birimo igihugu cya Angola, ndetse amakuru angeraho akemeza yuko Afurika y'Epfo nayo yaba irimo kwitegura kugaruka muri Kongo. Ibihugu byahagurutse, ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ku bafatanyabikorwa babwo bose kugira ngo barwanye M23, noneho bayivunderezeho urufaya rw'amabombe. Tshisekedi yiteguye kurwana intambara ikomeye. Iby'ibiganiro bya politike bamaze kubishingukamo, ndetse rwose uko bigaragara iyi ntambara yo muri Kongo aho bigeze, abarwana bakwiye kurwana bagakocorana, umwe akanegekaza undi, maze umwe utsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibirimo kubera muri Kongo ubungubu murimo kubona ni imirabyo irimo kurabya, inkuba nibwo zigiye gukubita, intambara ya nyayo igiye gutangira. Igihugu cya Angola cyamaze kwinjira muri iyi ntambara, ndetse amakuru dufite aremeza ko Perezida Joao Lorenzo mu biganiro byinshi yagiranye na Tshisekedi yamwemereye kumuha abasirikare b'abakomando ndetse n'indege za gisirikare, maze bakarwanya M23. Amakuru angeraho yemeza yuko itsinda rya mbere ry'inzobere zavuye muri Angola ryamaze kugera i Kisangani, ndetse amakuru akemeza yuko izindi nzobere zavuye muri Tanzania ndetse n'izindi nzobere bivugwa yuko ari zo muri Afurika y'Epfo zamaze kugera mu mujyi wa Kalemi muri Tanganyika. Bano bose rero barimo kwitegura intambara ikomeye bagiye gutangiza kuri M23. Icyo nababwira nuko M23 yahagurukiwe. Intare za Sarambwe zirageramiwe rwose. Ibihugu bikomakomeye byamaze kwinjira muri iyi ntambara, ndetse biribonekeza ko Tshisekedi wewe arimo gusheta umutungo kamere wa Kongo. Mu gihe rero ibihugu bikomeye byamaze kwinjira muri iyi ntambara, ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nabo baryamiye amajanja. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko nabo barimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse barabizi neza ko ibirimo kubera mu burasirazuba bw'igihugu bigomba kurangizwa n'imirwano ikomeye. Bamaze iminsi barimo kwinjiza abasirikare benshi, ndetse intare za Sarambwe zirimo kwitegura imirwano ikomeye. Ibintu ntabwo byoroshye rero, intambara nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bw'igihugu. Muri kano kanya rero munyemerere tuvuge ku makuru mashyashya amaze kumenyekana kuri General Makenga. Mu gihe imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera muri Masisi, indege z'igisirikare cya Kongo za zindi zitagira abapilote zarashe Liyetona Koloneli Wiringoma. Hari amakuru yemezaga ko General Makenga nawe yarashwe. Amakuru yizewe amaze kungeraho muri kano kanya aremeza neza ko General Makenga ari muzima. Ndasubiramwo, General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, ni muzima rwose, nta n'igicurane arimo gutaka. Amakuru kandi aremeza ko General Gacheri nawe ari muzima. Amakuru yamaze kumenyekana nuko muri kiriya gitero cyagabwe mu gace ka Rubaya ari igitero cyahitanye abasirikare barenga 10 ba M23. Harimo abasirikare bakomeye
ndetse amakuru yizewe yemeza yuko mu bapfuye harimo n'abacancuro b'abazungu bakoranaga na M23. Abasirikare barenga 10 bo ku ruhande rwa M23 barapfuye, ariko General Makenga we ni muzima rwose. Amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye akomeye, amakuru navanye muri M23 imbere aremeza ko General Makenga ari muzima. Aya makuru kandi nayakoreye ubugenzuzi bukomeye, ndemeza neza ko General Sultani Makenga ari muzima. Aya ni amakuru natohoje kandi nkayabonera ibimenyetso bikomeye. Amakuru kandi aremeza yuko Liyetona Koloneli Wiringoma we rwose yamaze gupfa. Urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma rwasize icyuho gikomeye muri M23, ndetse amakuru mfite aremeza ko bano barwanyi barimo gutegura igitendo gikomeye cyane cyo guhorera Liyetona Koloneli Wiringoma. Kugeza ubu turimo kuvugana rero, ya makuru yose yavugaga yuko General Makenga yaba yararashwe ntabwo ariyo. General Makenga ni muzima, ndetse n'abandi ba generali bakomeye barimo General Gaceri nabo ni bazima rwose. Ahubwo intare za Sarambwe zirimo kwitegura ibitendo bikomeye bigamije guhorera Liyetona Koloneli Wiringoma. Muri kano kanya rero reka twerekeze irya nino ku rubuga rw'imirwano. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Masisi. Hari ibitero bikomeye cyane birimo kubera mu bice bitandukanye. Igisirikare cya Kongo kirimo guhangana n'intare za Sarambwe. Imirwano irakomeye cyane. Imirwano kandi ibyutse irimo kubera muri Kivu y'Epfo, aho mu Minembwe naho urugamba rwambikanye. Akarere kaba kagiye gushya rero. Ubundi se kari gatuje? No, it has not been. Ariko what I'm telling you, ndumva odeur y'intambara. I can odeur ya guerre. Nshobora kumva gunpowder just smelling. So we have to wait and see. Byatsi biri buhatikirire. Well, if you can avoid it, please avoid it. If you can win it without firing a single bullet, please do. What do I say? Niba ushobora kwirinda intambara wayirinda. Ariko niba ushobora no kuyitsinda utarashisha isasu, please bikore ko ni byiza. Yakunda se. Ariko ibyo byose binaniranye, it is inevitable. Ntago wabijya ku ruhande. Ntawayihunga. Noneho iyo ubona yuko it is the only way to survive, you will have to fight. So I always, igihe cyose ndasenga, niba hari uburyo bw'abantu nubwo byasaba guhana umukono na shitani kugira ngo amahoro abe ku buryo wabikora. Ariko nanone, what is business? Ibyo nabyo bimenye.